Benim namaz okuma garip durgan kesinde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Oh, estağfurullah, estağfurullah. Kemper! Ha Kemper! Ana ağdın şeklinde gorgaza beni tur aksakta atı kimeydi? Ne deysin? Ay bir geren sen, ana Karasırak'ın köprünün ağzında gorgaza beni aksakta atı kimeydi deymen? Gorgaza tuğun? Ha, ana rahmatlan aytasan ba? Vöç! Nelet yavur senin? Onçama bakırsan? Hav, namazdı bu zor gibi koy. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Ne sırap bakırgan nes? Alacağım. Aynanayın kızımdan, aynanayın, aynanayın. Aynanayın. Oku de bak gözünün ağı sap-sar oldu o kızım. Apa, ağam kayakta? Bar koy kızım namaz okup atırıptı. Ay Cemal, kempirine tartkan Yaman. Aldımenen kelip akının kolundan al. Men senin tuğan akın bolsam. Kala verdi kempirini onu okuyacağız, ülköpmen. O ağa, geçiririz. Aynanayın, aynanayın. Savcısın be. Okullarını aldın, boldun be. Buldum ağa. Niçin benim? Biz senin. O, aynanayın, aynanayın. Birinci klasında biz birim bitiriverin. O kemper, ne yaptırsan? O Aycemal'a çay koymaysan be. Çaydı özüm koyaman ağa. Sizler otura veringler, ben hazır kiyinip çıkaman. Tölem. Şakallığı özüme tartkanda. Tek yağda kemperin görse acık küçük bola vergeyini yapmayın da. Haram katkır. Nelet çavgur. Ana atmak sütün kobalda kaldın koy. Ekranda O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston xalq artisti Bahadir Muratov. Ол 1940-жылы Kegeyli rayonining Bo'zko'l qo'shalg'inda dunyoga kelgan. 40 yıl değil mi? Muratov Toshkentdagi Neresi bizim Turdoy'un jası ekende. Muzikalı drama Kemperning kelgan. Neşinci balası ekan bala? Sazlı teatrdan belgili aktyor. Kegeylivetke kız aytırıp da barmağın ekim mende. Aslam bas rolleri. Nesip etse menin balam balar mıydı? Hoş havas qo'shishida.
Sümbül deydiler senin atından Kaz ayaklı deydiler haslı zatından Altında kaplayın aytan kapının Mübarek Estağfurullah, estağfurullah. Her zamanға bir zaman degene. O bayağıda baksılar kosu aytkanda hay berekelle dep kurda oturup hemme bakradı oluyordu. Karatırın oruqlını şaylağın Mınalar tengsizlikten şunu sandı o. Ne de olsa göz değmesin tüpelep. Bir körü koysam mağnayından süyüp patiyap verir. Uy be kızmay. Bayağı okuğa kirgen vaqtlarında 5 yıl kaşan ötedi dep oyimlaytığın edi. Mine, bugün bir gün şeyli bolmadı o. Okuğum gelip bitken жоқ. Ne kıldıydı? O sığız şişesi menen oynayday. 5 yıl azlık etemeken. Апа ойын емес ау. Сәл кемісі бар. Сол кеміске енді танып керек. Tankı? Uy be kurgan mаңлаймай. Kışkantayыңda da döde etaper dep koymaytığın edin. Boy jetseң de balalığın kalmaydı. Şamarat ata! Ha Şamarat ata! Şamarat ata! Şişe, Ne balam? belinizi berip turasız mı? Karıydın altında tur ala koy balam. Rahmet şişe. Bakшы, жаңағы Бегебай қыршын бар ғой, осы биыл қыстан бері үйден шықпайды. Су ашайын деп едім, беліңді беріп тұр, кетпеніңді беріп тұр. Ананы мынаны сылтаулап, апа, Айжамал биыл оқуын біткереді, я, деп сорайды да тұрады. Сораса сорайды да. Ол жөнекей сорау емес. Тілінің астында бір нәрсе бар, ол қыршынның. Қызымды оқытып оқытып, атам шықтың оқымаған баласына бермеймен. Оқығаны оқымағанда тұрған не гәп бар? Қызым-ай. Өзің сұтқыртқан енген жетайымсаң. Құда қалесе сені оқыған ілімпазға, ямаса пұлын суырып сауып жүрген бизнеске беремен. Менің қызым керек болса, әуелі баласын оқытсын. Үйінде 7-8 сауын сиыры бар. 40-50 қой жанлығы бар. Сонан келіп жалғыз баласын оқытпай атсызға жұмсап, қаратабан диқан етіп қойыпты. Яқшы апа, ояғының есабы болар. Жаңағы танкі мәселесін не қыламыз? Не деп тұрса? Түсінсем харам болсын. Диплом жұмысын өткеру үшін мұғалімді айтқанына көндіргенде адам керек. Оны танық дейді. Ямаса, бір сиырдың пұлы. Бір сиырдың пұлын қаяқтан табамыз? Болмаса танық керек, абырайлы. Ағаңа айтып көрейік. Ағаңды танымайтығын адам жоқ ұсқарған ел атты. Орынбайға есіңізде болса, бұнdan 12 жыл бұрын 1990 жылы сіздің мына жекшерту бойынша, тұлтар соғу бойынша бір Қары? Қары? Қары деймен? Не білі намазды кер, намаз шамдай құлап. Нәлек жауырдың кемпірі. Бағана намазды бұздың. Енді ұйқымды бұзасаң. Қайда айт? Не деп дауырғым жүрсің? Қызың танкі керек дейді. Ha? Мұғалімдерге қарап айдайтұғын танкі керек екен. Ben ne vayın imam ba? Болмаса бір сиырдың пұлы дейді. O ne var diyor? Мұғалімдерге болмаса диплом бермейді екен. Hov. Жаңағана бәрін болып келдім. Барлығын 5 мен туыстым деп еді ғой. Ay бар. Қызы өзі жібер. Сауатың жоқ сенің. Түсінбегенсің. Ана қызыға бір şeyini көкшайып келсін. Аш жығылып. Көкшай ішсін басыма ақыл кіреді. Соңында мен соғып беріп отыр. Kemper! Ha kemper! Ау! Benim ana şapağını alıp gel. Ol emez. Ana kudalıktan giyip koyun şapağını da gel.
қыз айттыруға кетіп баратқан шығарсың. Қары? Қаяққа? Құдайың бәркі. Мен саған 45 жылдан бері айтамын. Азанды кетіп батырғанда қаяққа деп сұрама деп. Ата-абадан айтылмаған сөз қалмаған ау. Шешесін көрді қызын ал деп. Мен сенің шешеңді көрмей ала қойып едім. Шешеме тіл тигізбе, көрінде тыныш жатсын. Осы сен тұратың мұсың, мен де көрімде тыныш жата алмайтын шығарман. Ертеңгі күні алдымен сен кетерсің ау. Айжамадың дипломысын танк іздеп қайтаман. Танысыларың бар ме еді? Өзімем хайра болып тұрман. Баяғыдай шерместің дәулеті жүріп тұрса екен. Болмаса дарияның оң жақ шеп жағында мен тіккен кеуішмәсіні кимек адам шамалы еді ғой. Әзір үкіметтің тікен пәтінгесін Назырхан зорға киеді. Сал болып тұрғаны ғой. Не де болса шоғына шығып көрейін. Бармасам, қызым жыласа, сатып берейін десе маңлайымыздағы жалғыз сиыр. Ол өзімізге де керек. Ақылым хайран. Көкшай ішеш? Көкшай ішен ақылың енеді ғой. Өштеймен нәлет жауғыр. Сенен мені ермек қылғын келеді. Сон ниетіліға барғанымда не қылар еді? Сенің ініңе. Ол ондайға араласпайды. Араласпаса қойсын. Бір сиырдың пұлын беріп тұрсын. Өлмесем құтыларман. Астағфирулла. Қайш! Қайт кейін! Хай, кемпір! Бер маған кел! Ау, амалық ба? Не дейсің? 10 адым алға жүр. Не білі? Тоқта! Кейін қарап қайт. Не білі, адамды ермек еткін келеме сенің? Қадды бойыңды көрейін деп едім, бар. Алжыған сенің ә. Ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Кемпіріңді қалдырсың, бір әп кетіп қалады ғой шығар. Ой, ағам кеп қалды. Мен кеттім, беге бай. Айтпағана кемпірге айтпаппан да, сиырыңды тап мына жерге кап келіп байла деп. Ана пішеніне қара, су шегініне қара, тап өзің жегін келеді. Уа, қай балайсың? Ассаламалейкум ата. Уалейкумассалам. Беге баймысаң, амансау жүрсің бе балам? О, әкең қайда? Үйде аға. О, әкеңе айт. Ана Жұмабай кегірде кеше қарбасын сатады екен. Соны бір сиырын сатып алсын ешегіменен. Әркімнен арба сұрап жүргенше. Болады ата. Айтаман. Төте жол мен ақ жүре берейінші. Не білеу, біресі алдынан піші шығады, біресі балалар. Рәмәтілла? Ya, assalamualaikum şeke. Уалейкумассалам. Хау, тағы кімге көр қазып атырсаң? Endi bala, bana bir bir ısığa çıkpay tuğan жақсы екен. Саған тайылып қойып атырман. Қияметіп жөрам едің. Өше, азам менің аузыңна бір төрелік ап шықпайды. Хай, ана дос мырза келле тастады ма? Яғау, ол жас қатының көзі қимай жатыр ғой елі, өлеме ол.
Ana Taraklı'dağı ötemiz başı ölüptü. Qaysı ötemiz bala? He, ana katını avulga kelgen vakil beni kaçıp kete tomba. Oy bişare sorl ey. Ağır batırım bekel. Tam başından kulağım öldü. Oy sorgaynagan ey, sorgaynagan ey. Jasın 70'te ötkünde tamdың basında ölüm diysen be. Hay Şamrat, özün kayda çıktın? Ay bir nöksbetten aylanıp keletoğun жұмысlarımız шығып kaldı. Şamrat, Ha, sana aytatın sözüm var edi. ne gap? Bizim balanı görsen, selam ayt. Ol neler çoğurup bıltırdan beri tövbesini көрсетпейді. Ha menden bir haber alsın. Pa! Senin balan beni aldıma çıkarıp koygan çıkar jide. Tapkan gapine kıra. Habala. Tokta. Habala beni alıp git. Habala. Hey, zangardın balası. Asığa bir gürgü var mı? Tokta. Ha, barakallah. Ha, solay olsun ağın. Sötü kadın yok mu? Ha, arma ısırlığında, men kaya kasıyaman. Ha, insafınız var mı özü? Kırığı bilkut beydi. Bizler jaz vaxtımızda eşekten sekirip soqarlar mingiz etiğin edik. Oynagan ekim menin me. Meni mingizbey görüşün bir adım atlatpayman. Aşpalay yeselimde. Vaa, Düşme yakka. yaşama, Düşme aşından. yaşama. Et düştüğün nekeyi düştü. He. Salay olsun. Kaltamdan götür. Hop. Her yerde tokta örme aydısınız da bu. Yuslarınız var bu. Ne yaptırsan endi ağrayım. Ayda seç. Hemen özümüzde asığız. Yeri barıp kaytığımız gerek. Yerde oturuğa bolmaydı. Ol da ıslaydı. Zangıp bırakın başında kalay uslaydı. Bey ıslaydı. Korkma özüm cevap veremen. Ayda. Elim, Ayda'yı ver. Estağfurullah. Ben dağım mallar, ya selim yok, elim yok. Biri kalkıp gidiydi, biri tüyüp gidiydi. Ha ararak. Hay otaxon, men sizga aytsam, bir tashvishni orqasidan kelgansiz, bir fol ko'rib qo'yaymi? Kaçsana bulay yolundan. Alın basında kalsın. Menin qanday şu yurgun men ne жұмысым бар? Chon demangda, menga qarang otaxon, sizning yuragingizga tashvishingiz bor, to'g'rimi? Hay, men sizga bir fol ochib qo'yaymi? Ay qaysana. İstesangiz qayonga ketopsiz, kimni oldiga borapsiz aytib berishim mumkin. Qani qo'lingizni beringchi. Bismillahirrohmanirrohim. Ağımla kolum jibersene, jılı bolarsan. Senin dertin pul emas, pul qo'y. Bir undoqchig'im demangda otaxon, yolg'on aytsam, pulingiz kissangizga qoladi. Onda aytma, niye geldim? Ha, kimni foli keldi. Bir ismingiz nima edi? Şamrat. Ha,
Kimni foli keldi, Shomurat og'ani foli keldi. Moli bilan joni keldi. Men sizga aytsam, siz katta tashvish bilan o'zingiz yomon ko'radigan odamning oldiga borapsiz. To'g'rimi? To'g'ri, biliyorum, durust topding. Qani endi puldan chiqaring. Pul bor qo'y qaltamda. Aldimeni sen menga so'ni ayt, bargan mening jumishim bitemi, bitpeymi? Avval pul bering, aytaman. Ya puldan qo'rqmasang, sen so'ni ayt, jumishim bitemi, bitpeymi? Shuning uchun pul so'rayapman-da. Arvohlar gapirmayapti. Arvohlar och. Astagfirullah. Meni qala kelime qarab turganda, kuchlogi uzilib. Ma. Qani? Buningiz kam-ku? Onda qancha berayin? Kamida 1000 so'm. Astagfirullah. Bironing lollari qancha bersang olib ketaver to'g'nedi. Men sizga to'g'risini aytayapman-ku. Endi bo'ldi. Qani qo'lingizni bering-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Otaxon, aytsam xafa bo'lmaysizmi? Tag'ini bile topdim. Amalqma? U kishining oldiga bormang. He? U ishingizni bitirmaydi. He? Uni fe'li tor odam. O'zim bilib edim. Bitpey to'g'inin. Azamda tabanim tarqan yo'q edi. Azam mening kempir qayoqqa borasan deb oldim kesdi. Seni ma'noyi yarsang. Men sizga aytsam, yana bitta sadaqangiz bor ekan. Yo'q ele. Juda indamagan sayin hech kimga sadaqa aytganim yo'q. Aytdim ondan jumus bitpeydi deb. Ular tuxummen sıkmarlı pes adamlar. Onlarga yüzüm salgancha imden yalğız sıyırım satıp bergenim maqul. Neliyet çavgur. Bari sıkmar. Zamanға bir zaman değil. Men kempirimdi alganda bir gül meyxil arba. Onam dögürügüm pöpöklep. Altaqda da men. Yağını kuyum ben de. Aksakal, neye dursan yolun ortasında? Tanışatırstan yolu men getevirem. Yana. Gençlik, niye bırakıp geçsin yolun ortasından? Ata niye otursun? Şitkeşin. Al, Şamırtağa. Hükümetler sağ. Assalamu aleyküm. Şitkeşin. Bu ne Şamırtağa? Adasıp kaldınız mı? Yok, adasıqam yok. Buna qalada jastlara ko'rsatib atgan tatarikni ko'rib, jastığım esime tushib ketdi. Astagfirullah. Rahmatlarning valiligini aytaman. Azanda ketib badirsam, "Ey Şakir, Nöksüke varsam bizim balaga selam ait deydi. Men dedim o. Balang men jolma çıkarıp koygan dep. Ağam qalay, ağırıp kalma jürme aytavur. Ol ağırsa gördü ki bulazat. Oldu bilesen be? Dostumuzda katlı jatır. Aytan dalaga kirip çıkalmaydı. Hafizanın kızları basında otur. Ay, sen bala her kimden akengden sağlığın sorab otkanşa barıp kabar almaysan bak. Bir yıl oldu töbün körsetpegenine. Жақында бараман го. Yakında degeninne. Bugün örtükte kaldırmay bar. Жақшы, бараман. Жақшы. Habala. Atın kimeydi? Azanda akesti atın unutamam, endi balasının atın. Rahmetlerin balası. Ау ақсақал, кезектің кейінім мен го. Кейini bolsan bolasan da, men senin ornunu suradım ba? Tura vermeysin be. Qanday qatların var? Bizlerde hemme avukat var. Qatqan gücün var mı? Onday avukat olmaydı bizde. Onda qanday qatların var? Jügürüntük var mı? Jügürgülçesem yüreğim kuyudu. Ata, bizlerde onday avukat olmaydı. Barını aytayım ba? Ayt. Bizlerde
gulaş, manti, pelmen, bifstrogun. Ya bifstrogun, sipstrogun koyup dur bakalım. Ya pelmen dedin mi? Sondan bir kasa kuya koy. Ya bir senin şayı benim. Men ketdim al. 4'te basanat degan to'yni 6'da boshlanadi. Shofyorning joni chiqib o'ldimi desang? Voy, 4 jam qula deb shibera vermaysangmi? O'g'lam eshkab. To'ydan keyin bir yoqqa borib o'tiraylik deydi. Bu jon batırsa, mamamdan yetmadi. Laki, ana karı kızık karı mı? Böyle de ağıt tartı bir şey baktı. Hov, meni ovqatim o'n yoqda tur qo'y. Voy, voy. Habala. Habala. Men degana meni ovqatimni ye. Habala. Berma gel. Sana ağa. Yot bo'ldi o. Sizning ovqatni yeb buni. Qarag'im, berman qara. Yo'q ata. Ana mashinaning yanında qiz bilan söylesib turgan yigit kim o'zi? Bir yerda ko'rgandaymi? Tanımaysizmi? Ol Bahadır Muratov degan xalq artisti. Ol bizim televizordan chiqdi-ku. Onlagan kundan keyin gastrolga ketib baradik bari. Qaytib kelgandan keyin barini to'g'rilaymiz. Assalomu alaykum yaxshimi? Va alaykum assalom. Afishlarning barlig'ini tag'irlab qo'yaveringlar. Yaxshimi? Bo'ladi, yaxshi. Ha, bo'ladi. Tinglayman ağa. Endi meni tanıytım bediniz. Kechirasiz. Onca tanıyolmay turman. Ya senin bir günü qarab aytib atırman da. Endi jasıl kunlarga jasıkların salam beru vazifasi aqsaqov. Barakallah. Salam bersen Allah Taala'nın rahmeti yovat deydi. Camın yerde çayxanada çay içip otursam gözüme birden sen görünüp kaldın. Sondan oyuma bir eseri tutup darı izinde yürüp çıkanım edi. Ne gap ağa? Aytsam, endi qartaygan ağаңды ayıpqa buyurma. Senden bir resi sorayın. Halk artistsen o ya? O? Onda sağın aytayın degenim. Aldığına halkın kelip dur inim. Kayakta? Mene, men. Juda hazilga chekensiz. Hazilimiz qarağım. Şınını aytırman. Men sol halkın biriyumen. Eğer halkka paydam tiyse, tövbem kökke jetedi. Endi bir aytacağım. Usu bu yıl benim genci tay kişine kızım üniversiteti bitkeri vardır. Oң bolsun ağa. Sonra özün bir oң kolu jibersen o. Men bil. Oң bağır bir muğallim,
Менің жазып қойған дипломымды саған беремен. Ақысына сен маған бір сиырдың пұлын бересің депті. Диплом ба, диплом жұмысы ма? Білмеймін әйтеуір, 300 метрлік кітап дейді ғой. Диплом жұмысы болды ғой. Соған айнай інім, ақылым хайран болып кеятырғаным. Үйде бір сиырым бар. Берейін десем, өзіме керек. Бермейін десем, қызымда керек. Ал қатынның інісін ақшақар сұрай деп баратырсам, жолда бір палкер бермейді. Ай, аға деймін ау. Палкерге неге сенесіз? Яқ, дұрыс айтты. Дұрыс айтады. Бермейді. Білемен ғой, бермейді. Сықмар ғой. Диплом жұмысын қызыңыздың өзі неге жазбайды? Алмайды дейді. Басқалар не қылып отырған? Басқалар танка апарып жатыр екен. Менің танкым бар ма? Ау, сөйтіп албырап тұрғанымда, Құдай Тағала сені маған өзі жіберді. Менің не қылуым керек? Қызыма танк болып берсе, о? Ой, аға, мен бұндай жұмысларға араласпаймын. Яқ, ойдема қарағым, ойдема, сен халық артисің, ау мен халқыңман ғой. Халқыңның бір айтқанын етпейсің бе? Қолдан келетұғын мәселеге тайынман аға. Аман бол, сау бол. Амала, тоқта деймін. Астағфырулла. Ау, сұммәпілік қарыдан не бітеді деп ойладым. Ау, жаңа үйде бір түйе тауым бар, соны жеп кет дегенді болады екен ғой. Амала, тоқта, амала, тоқта, амала! Ай, әттегіне жете алмай қалатын болдым. Берекеттап, айнай, берекеттап. Бала, мана кетіп батыр машинды көрді ғой, Там соның күйіне жеткір мен бал, бола ма? Тамастың алдындағы ма? Болады. Қаяққа барасың? Қаяққа? Жаңа халық артистің алдына барамын? Халық артисті? Бұл жерде халық артисті көп. Қайсына барасың? Кім айтады саған көп деп? Ол өзі біреу. Сүйірде отырып, сен білмесе, ауылда жүріп мен білемін. Түсінбедім аға. Телевизоры көру керек. Уақыт-уақытта столовайдан ауқат жеп тұру керек. Ау, білмедім аға. Сыртқа шығып тұрың. Сіздің іздеген адамыңыз бұл жерде жоқ. Ау, жаңа ғана менің алдында кірді ғой. Айын. Суреті тұр ғой. Сіз Бахадыр Мұрадовичті айтып тұрсыз ба? Хауада, жаңа ғана екеуміз асхана алдында сөйлесек. Сен оны көп дейсің, біреу ол. Ау, аға, ол қазір кірді ғой. Қазір ярым сағаттан кейін спектакль басылады. 2 сағаттан кейін келесіз. Яқ, ол көп болады. Мә, телефон ет. Сыртта қалқын күтіп тұрды. Қалық? Ол халық артисі ақыры. Ау, Бақтияринім, мына ақсақал Бахадыр Мұратовты күтіп тұрған екен. Сыртта халық жиналып күтіп тұр дейді ғой. Яқшы, айтамын. Сыртта ешкім жоқ қой. Адамlar көп дегені қаны. Міне, мен халық. О, ақсаға, тағы елдіңіз бе? Яйжама, мені қалай тауып келдің? Ал мен қапымды тауыспай тұрып, сіз кетіп қалдыңыз. Сонан кейін ізіңіздің таксименен қуып келдім. Яшулла,
Mende hazır spektakl. Juda asıqısman. Ya onu bilemem koy. Oho, kızlarım. Aklı olunlar. Yaxşı bolunlar. Atlarınızda aytıp durunlar. Ay yaxşı. Baldı. Ne bileyim? Namaşam şimşiğinde juğurlasıp kettinler koytuva. Kalganların çıkın endi, erten gelesler. Adamlar söyleştirmeyi istedim tuva. Bala koyun. Hau, çıkın. Endi karağım, menin жұмысым bitkер. Üniversitetin en ülkenine barıp bir ağız ayt. Endi özüne koylanıp koy. Men bir sıyırdı kayakını tabaman. Ötürgü emes, yalğız sağın sıyırım var. Onu olarga bersem balacağım. Hau, ağargansız kaladı koy. Ey inim, inan kara. Sen kasana bir-iki jigitni erteyip uyga bar. Pakize bir jıllagan ata qoraz tüye tauğum var. Sonu sagan soyup tuğrama kılıp beremen. Onun ilacı bolar yaşlılar. Hazır menen barıp bir oyun kör. Hemmeyle. Cellat! Menin fermanımdı orunlamagan üçün garipte zindanga taslan. Şahım, bu adalatsızlık. Cellat, ferman berjay yetilsin. Hau. Atacan, ahırı özünüz balalığımızdan kusgansız koy Atacan. Yağal, gözüme görünbe. Ya garip kayakap gitti. Hau menin izlep kelgenim bir pul oldu koy. Koy, tavuk olayım. Kapılıp kaldı. Kızım, yılama. Aydın kunluk amağından nege yılaysan? Atacan, men jılamay kim jılasın? Endi garipti görü nesip yeteme yetmeyme. Koy çırağım, oydun be. Ol garibin mağan da gerek. Onu hazır tavuk olamız. Buna karını kim jibergen yok kılın, bol. Hau. Hey. Sarvamsan, şansızsan. Kayta gelgen karsan. Şimbaydan geldim. Şamrat şerimşi ben. Av yansızın ne? Şahımыздың bağa haremine kıruga kim ruhsat berdi sağan? Bağ haremin görgem yok. Men ya Bahadır Murat izlep geldim. Hau. Öteş, gözün taş, öteş. Hau, mına garip kayakta uçup geldi. O Şamrat ağa, ne bolup kaldı? Bahadırcan, sen kalkartsan koy. Aldığında kalkın oturuptu dep bana yatırıptı. Karağım, menin kızma tankı bolup berson. Yaxşı, bolaman ağa. Ау, келі ғой. Сын қорада сағын пісіріп қойған шығар жүда. Ай, шеше! Ай, шеше деймен! Ау! Ne diyecek ekin ay mağan? Шеше, қорада қоразыңды алсаң ол.
Vallahi katqır. Senin qorana kirdi mi? Ondan bir makan alıp qo'sa qo'ysan-ku. Dünyası qurg'ur jetkeri batırma. Men sen kelmey atırıp suydun bir tesigi tayin turadi. Apa, bizim bir makanda qayrandaga berib turgan o'xshish. Uy degan ne shirag'im? Assalomu alaykum shije. Sağ jursang balam. Uy degan apa, bizim bir makan sheshamning qorasida jurib turadi-da. Av shira qo'ysin. Shesham yoq demesa, kitoqda ulkan yerni ham qorasina baylajaqman. Qo'y men keteyim. Bahra oqqarim kelib qolsa, miyim jeb qo'yar. Endi Ahmetinim sağın kelgendegi junusumdu aytıp oturayım. Sizlerde Şamratova Ayjamal degen kız bek okutup bitirip oturgan eken. Ol kızdı men burun türünde körgenim. Tanımayman da. Al bırak kızdın ake sonday bir sada, akkukürek, hadali insan eken. Sol karı iki günden bir özümden kalmayıp, sen halktın artisti. Ben senin halkınman. Benim kızımın diplom jumusuna jardam verdi. Burnunun sonu bunday jumuslarga aralashıp görgen jok edim. Avuz saparı sol karının arayınca kalmadım. Kız özüne sen bitirmeken? Oyağın bilmedim. Bırak muğalimlerden birevi bir sigirдің pulun әкелeceğim деген ұқсайды. Seni... Осындай bir diyarım adamlar nefs kavlar. Hemmimizin yüzümüzde tömen karatadı. Aytkanı жақсы болды Bahadır ağa. Menin özüm ol muğalimin ökşesine sabun жағып, ayağının astına bir şelek suda oruç verimen. Ya benim, ben bireудің sırtынан gıybat kıgan bolmayın. Mümkün ol kızdı bireuler nazı kortup жүрген шығар. Meyli. Ne bolsa da bu meseleni pitlep koyabilirim. Sizin bir ağız sözünüz. Rahmet Nağmetinim. Bir musafirge savabız kıldınız. Bahadır ağa. Endi menin hem sizge bir ötüşüm var. Keyindirek aytaman. Ayta ber. Bir жерге barıp kaçayım soğundan. Bahadırcan, ad ne oldu? Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Жаңағы мен айтқан қыздың әкесі Шамұрат аға. Aksakal, жұмысын bitті деп hesaplay verin. Осындай hürmetli aksakal aldığımızga түсіп келеді de biz yak дейміз бе? Rahmet inim, rahmet. Hop bunu özümüzde bala koy. Шамұрат аға, машинаға отырың. Сізді вокзалға апарып, автобусқа мінгізіп жіберемін. Rahmet inim. Balam kayaktan geldiysen? Qaladan gelmen ağa. Kalada tiyatroga bordun ba? Kaç teatrga? Baribaş tiyatroda da. Yok. Ben bardım. Yaman kızık eken. Tamaşa gördüm. Бірақ ана театрдың ойыншылары көп екен, ана тесіктерін pitep koyun деп айтып кеттім. Ayaқты жолларың болсын балаларың. Жас бал. Қалаға барды ма, театрға барды. Шәкерді әней дейді о адамдар. Қой, барып тұрып кемпірім тұтуат дайын болған ше.
Көп жүзіп көрген шығарсыз Бахадыр аға. Біздің ауылда қайық үзгендей көл болған жоқ. Енді абырайыңыз артып, ел арылған пайтылар деймен де. Ол уақыттарында болды. Мәселен, Қара теңізде моторлы қайықта қыдырдық. Бірақ енді ол мәзі қыдырыспа ғой. Балық аулымаға шығарсыз. Балық аулы ойымызға кіріп те шыққан жоқ. Оның нәтижесі бірақ көз алдында екен. Нағметінім, балықты жақсы көресің, ә? Мойнақшыман аға. Балалығым теңіз бойында өтті. Өзіңіз білесіз. Енді әзір арал жоқ есабы. Теңізге үйрен қалған адамға мына көлдер шалшық судай болып көрінеді. Іләж жоқ. Оғанам шүкір деп ара-арасында келіп тұрамыз. Ағана бір өтінішім бар. Соң айтамын деп едім. Қайтарсын айта қойсам ба деп едім. Мейлі, айтсам айта қойайын. Факультетіміз ауыл қожалығына байланысты факультет. Соған байланысты білімімізді тәжірибеде сынап көре қойық десек, бір қарсам жеріміз жоқ. Былтыр проректор екеуміз жақын районлардағы қожалықтардан өтініш етіп көрсек, ешқайсысы қош көрмеді. Бізге жер берсін, шартнама түссін, өнген өнімдерімізді берейік. Біздің студенттеріміз тәжірибе үйренсе болды. Соның үшін Қызылөзек қожалығынан 20 гектар жер әпералдасы ба дебекшедім. Қай демілі. Қызылөзектің басылығын танымасам. Сіздің тануыңыз шарт емес. Олар сіз таниды. Bir ağız aytıp koysanız kalayda onları yak demez. Mayli, bir barıp göreyik. Kayaka! Bizler tanımay turuz ba? Anam Bahadır buradım. Ben profesör Najip var. Eşver, Paramandigeş akademik bulasın. Eşver demek onda. Eşver. Bırak pişayman bulasınlar. Eşver sen özün benim maşınga. Ana kazında bil. Hizmetlerimiz ağa. Benim. Yoldaş mayor, barakanyelerden ap geldik. Yağı. Rastanda özünüz be. Gözlerime sen kimde kelmeydi. Bahadır ağa. Kelin. Kelinler, oturun kelin. Kızık buldu o bala. Karan. Takdirдің özün meni sizlerge uçurastırganına. Yarım saat kana burun kabar etip edi. Üstümüzden vetere düşüp ötüp edi. Ava öttü. Ani solar tabiat korgao prokuraturasına nedi. Hazır balık avloo qadağan payt. Bunday vaqtda kolga түскен brakonyerler jinoiy javobgarchilikka tortiladi. Ondan jengilroq жазасы жоқ па? Бар, штраф. Şişe! Hay şişe! Şişem qayda? Şişen gözümden tapmay oturman. Ne bop kaldı? Serim köplü bop qalan tustaydı. Ha? Kim onda kuruyor? Vay yalvarı. Emre şapan tutsaptım.
Kıymaga bir kese akma yap gel. Yaxşı. Hey! Yoldaş mayor, men işbeymen. Onda былай қыламыз. Бұл коньяктың сыртына бір нәрсе жазып берің. Үйде 5 жасар ақылығым бар. 5 жасар балаға ма? Бұл коньякты со ақылығымның үйленген тойында ашаман. Ақлығыңның аты кім? Ажнияз. Aşık. Ya bekle bana o. Şıda. Ver yanıvar. Ya karnın Mırzabay'ın karnında şap deyip gitti oy. Tart. Tur canvar. Tur. Tura koy. Çu. Tura koy şişendi. Tur canıvar. Tur. Tur canvar. Çu. Canıvar. Vay. Vay canvar. Omurtqaсын sozып qo'ya berdi ғой. O da. Bir özün 4 adamla avukat etsen ne yoksar edin? Uyda Begabay yok muydu? Yo'q qaynaqa. Begabayni nasos aytaman deb ketib edi. Öyle Xuday endi eşitmeyi. Hazır Ayjamal jiberemen. Na haremde aylandırıp bir ret quvsun, azmaz zırrıqlasa eşitmeyi. Әддеңдей болып кетеді. Рахмет qaynaqa. Pul şerler, en iyi şerlerimiz. Pul şerlerde babamız 7 gece jasap ötken, kasiyetli şerler. Erterekte Satemir'in kalası deyip de atagan. Solay dostum. Bu yerlerden tarihi yele yürölü batırttı. Al endi dostum, kelmey bir kelgen ekensen, çağırganda kelmeydiğin adam. Koysana so dostum, saatga karagan. Saatga karab jasagan ömürden hiç kızığı olmaydı. Teatrda tayarlığım var edi. Barasan da sol tiyatrına. Aytadığının kündегі bir gap emes mi? Sözlerde yad boп ketken çıkar. Endi yadı qo'y. Biroq sol teatrda ömür boyu жүрсең de, xalqın aldına tayarlıksız шығуға olmaydı. Al endi men саған келгендегі жұмысымды айтайын. Qo'sh. Университетте жақсы көретін бір ініншегім бар еді. Ауыл қожалық факультетінің деканы. Соның студент балаларына тәжірибе үшін бір 20 гектар жер керек екен. Тапқан өнімлерінің барлығын саған тапсырады. Соған келіп тұрған жер тек тәжірибе үшін керек. Мәйлі, сен келген екенсен қалай ақ дейміз. Лекін, үйге барып бір кесе шай ішіп кетесің. Мәйлі. Sonda jağı 2 yıllap koyasın. Ay gide senin kup katıran balığın tereki örmeli, ol bir göğüz bezi dep. Ava. Ay keşke bana bir yeki balıktın uçup baratkandan görüm. Hau kayakka baratsağın dese kara terenge dep. Şu vaqtqa дейін толып тұрған теңіздің суы қаяққа кетті қайран мана. Оқыған балалардың айтуына қарағанда жері ауған дейді. Sağ araldың suları soyaqqa sırpılgan deydi. Bunlardan bari bekar kap. Keşke men bir жұмысым шығып Nökske barganımda, ana Bahadır'dың maşını minip ketip batırsam, radyodan bir kabar estim. Ana jer şarının yarımın alıp turgan arka bette muzluk var eken koy. Sol muzluk kının ısığı menen yeri batırgan. Eğer bari yeri yoğaysa, aral tolmak tuğu mına Davutgör'ün mantığı kıla toğusaydı. Kim maşın deysen? Bahadır'dың. Bahadır'ın kim? Bahadır degen halk artisti. Ataklı koşukçu. Orada ulaptı. Sol senin maşına mı kızadan bedi? Hav inen bayısla. Hav minekimden nam var koy. Üyünde bir akşam kondum.
tömende avukat yap, tamның basına jatadı ekin. Bir tamның üstüne bir tam salıp koyuptu. Сондай атаклы артисттин үйүндө болгон болсаң, кандай бактысаң, шеке. Ayşe Murat, benim kulağım ağırlam verdi. Kasıma kelip aytçı. Ya Allah! Bahadır degen özümüzdün bala koy. Hani Bahadır dostum, senin benden bir yazlısıp kaldık. Endi ayıppa sanamaysın dostum. Sağana menin bir ötmüşüm var edi. Ayta bir, tыңайman. Baganaga sana көрсөткөн yerim var go. Sonun ar jagında Akterek avul var. Sol avul 3 yıldan beri susuzluktan jap salmalar batıl bop kagan. Su akmaydı. Kaçayak desek ekskvatör yok. Endi kalada Davkara adlı bir firma var. Sol firma ilgerekte kayaktandır bir ekskvatör satıp alıp kalgan. Endi sonun direktörüne barıp sol ekskvatörünü bizge saat dep ötmüş yetseniz, hey sizge yaktı meydav. Barlık Bey, olsun o. Yerten bir yaydı kolunma olsan mı? Kuşak Bey, şaşı kuşaktın basınday bolgan bakav. Ol, kımıldasın o. Ya bay, kayakı getir kişi ya. Şöyle bolgur, yarım saatte gene aldıma gel. Sen ne koysun hay maldas konu be? Yeşil bolgur, udalıkka gelmedin. Tor vorunlan. Evvo malgıra. Hey! Ne oldu? Oldun mu? Olayım durma ha. Orakka deyin tayın buladı. Ne? Hey! Bunu patlatır edin başında. Yağa ağa. O bu kambayın ko. O salmayan biley oradı. Hey! Bulmaşın haktada teredi. Sağılda oradı. Terçküde jinaydı. Gerek olsa senin sıyırının teceginde teredim. Bunu ben Bayağı. Ereğin bayağı tıptır. Konaklar geldi. Bahadır ağa. Bahadır ağa. Assalamu aleyküm aksakal. Aleyküm selam. Bahadır ağa. Tap sizin kelet kurunuzu bilgen değil. Söylesizgen ekskvatörü tayin etip koyduk ağa. Rahmet Reyim bayınım. Mırzabay'dın bir mütajım bitkerdin. Ülkün azamatlık kıldın. Bunun barlığı el halkışın koy qarağım. Durus koy ağa. Bırak Mırzabay'a okul etkin boldu da. Yekilden beri özgürlüğünde bermey yürümedim. Ben oğana ayttım. Ekskvatörün ornuna kambayın al dedim. Vay eneme, magan salı oruğa yemez. Ay, şapkası bakırım. Mırzabay ağa, erkek kişi katındı tek bala tuğan uşunamaydı. Kadın balada tuğadı, kırda juvadı, sıyır da savadı. Sonra ötkanda bizim kambayın gerek olsa senin salmadan kıza verin. İsmer onun. Ya efendim, magan sol ekskvatörün pere verse. Hoptu Mırzabay ağa. Bahadır ağa gelgenden keyin gap bolu mümkün emas. Bahadır ağa, sizin benim bir yıkavuz sözüm var eder. Ağa, bir yerge avrayla aksakalsız. Siz bu ötmüş etseniz hiç kim yak demeydi. Bu yıl bir kalanın işini 70 kilometre koşuyunu asfaltlavga bir büyük bal verdim ağa. Endi sonun akşası ötüp duruptu. Soğan bir asfalt rayatıkın bir traktör ağa. Endi soğan Transkoldu Kospa karxanasından mağan bir asfalt rayatıkın traktör tavuk berseniz. Endi ağa. Asfalt.
Ne, mazanız kaçtı mı? Mende mına qara. Voleybol var. Birovun tülünüzдің астына tastap жіберіп. Еште қылмайды. Менде де ондай болып тұрады. Yaxşı. Көрейік. Әне, жүзіңізге жаңа қан жуырайын деді. Şimdi ben sana azanda çıkar demedim o. Çıkarım bana da. Vokzaldan haber aldınlar mı? Ava. Eşeği vagon ne oldu? Bu saat 7'de geledi. Sana kim verdi? Bilmedim. Bahadır Ağa'nın mı şunu o? Qadırbayınım, qalay, balaşaqalar... Assalamualaikum. Al, qalaysan? Bahadır Ağa, musun bolsa tez ayt. Men asıqısman. Asıqыс bolsan, vaqtыңды almayın qıraq. Mına Reyinbay bizim inişek. Qaladağı Dağıqıra firmasının direktörü. Bıyıl qalamızdağı 70 kilometr köşeni asfaltıға börtіп alған eкен. Soğan bir asfalt çayatığın traktör gerek. Ol tek sende ana var eкен. Asfaltı alma göregen. Şimşik soysa da kassap soysun degen. Bizge bersin buyurtmasın. Ақшасын жұмсап қойып едік. Ey sizler hem. Firmaға жақынлап кетсеңіз болды. Қызыл көрген қарғадай басталасыз. Енді Qadırbayınım, жақсылап бір ойланып көр. Лажы болса, жәрдем бергенің мақұл. Мүмкіншілігі болмаса, өкпе жоқ. Бірақ бұл сенің қолыңнан келеді. Өлімнен басқаның ilacı болады аға. Siz araға түсіп келгеннен кейін, senin қағазың бар ма? Бар. Әне. Bahadır Ağa sizge bir gap var. Tınlayman. Bahadır Ağa, özümem sizin aldığınızga barayın dep жүріп едім. Ава? Келгенің жақсы болды. Жақында шетелдерге барайын деп жатыр дейді. Осы айдың ақырларына. Мейлі. Siz gastrolga barıp kele verin. Kelgenden keyin bir қызмет бар. Айта берin. Men искусство adamların жақсы көрөмін. Алдыңғы үш баламның тойына да қосықшы қоймай алдырдым. Енді Кенжетайымның тойын беремін. Шетелден келгеннен кейін Кенжетайымның тойына Радыш Капурда келіп бересіз. Радыш Капурда? Оның өлгені қашан? Onu өледі? Кім өлтірген? Жасы жетіп, қартайып өлген. Әртсем қартайым екен. Маллары бар шығар?
Оларды не қыласың? Олар Hindistanda ғой. Olsa bola versin. Ağan kapur gerek. Avara kuda aytıp verse boldu. Bundan kam jemen. Ağzının tolusunu ayta versin. Sizin bir yıllık aylığınız toyup taslayman. Ау, Bahadır ağa. Sizge ne oldu? Hey, kim var? Zangardın qarası sen. Qeyt etse qoğsının məkiyerlerine qarab juğurasan, tapırşağın atastırıp koyğanda. Ey atağın. Endi xabarlantiruvni tanishtiramiz. Respublika xalq artisti Bahadur Muratovning yurak infarktini shalog'una baylanishli chet el safari oldidan beriladigan konsert bag'darlamasi boshqa kunga qoldiriladi. Shifokorlarning aytuviga qaraganda, ol o'zi shaxsiy sezbekda. Bahadırcan ağırıp qalğan mı? Turan futbol komandasi Paxtakor komandasi bilan Shirshik qalasındagi sport maydonlarining birinde o'yinga tushadi. Kemper! Ha Kemper! Aa! Ne deysin? Ana tüyetoğut ustam alıp Begabay çağırıp alıp soydurup kazağa salıp kaynattırıver. Ana Bahadırcan balisiya tutup kaptı koy. Vay bayıqsay. Yaxşı. Ne yaptırsan? Tezdirek bozuş. Rayhan, 6 palatadan xabar al. Yaxshi. Bo'ladi, keyinroq. Ata. Ata. Siz kimga boradisiz? İşte Bahadır Murat'ım yatır deydi, o sağın bıratırman. Onun palatasında adam ko'p. Ko'p bo'lsa bo'ladi da. Sonşamadım sıyğan jerge men sıymayman ba? Ata. Assalomu alaykum, mumkin be? Va alaykum assalom. Keling ağa. Ha? Cemaat yamg'u? Oo, Şamırat ağa, kelin. Tağmen qayqın doğup geldiniz. Tavır mısın inim, tavır mısın? Ağırıp qalğanda televizordan esitip. Estağfurullah. Ve aleykümselam, selamat başlayın. Rahmet ağa. Allah'a şükür. Bağırağım tavır ekinsin. Al endi koştum. Sağın arnağın bayağı tüye tavukta. Biraz soyup pısırıp durayıp çorba qılıp öp getirman. Çorbasından işi bir terlesen, attay olup gidecek. Vay Şamırat ağa. Men sizge ayttım boy. Sol tüye tavukta kempiriniz ekөөңүз soyup, jüörünün kurtugunu salıp, durama kılıp jeberingler dedim koy. Jep atırmız koy, tabuladı koy. Ha, al Şamırat ağa. Avul kalay. Ne жаңалыклар var? Avul yel tegisi menen amançılık, Kudayga şükür. Al endi koştum, sağın bir kişkentay gana bir ötüş menen kıyatırman koy. Ha? Ötünüş? Ya eşkep. Korkma. Men sağın үлкен bir жаңалык menen kıyatırman. Ana kişkene kızım Ayyamaldı var koy, sonu uzatıp atırman. Oo, екі жас бақытлы болсын. Рахмет. Ертең бір күн тезірек тауыр болып, сол мерекенің басы қасында өзің боласың.